Moj Luka. Fini. Evo, nalazimo se ponovo u ekocentru Blagaj i naša dužnost je da javnost obavijestimo da, nažalost, Beograd je sup Luka, koji je jučer pušten sa kurbaništa povodom Međunarodnog dana lešinara, se nažalost nije snašao u prirodi i onda negdje u popodnevnim satima smo ga morali pokupiti, ubaciti u transportni kafes i prebaciti u ekocentar Blagaj. Sa kolegama Srbije smo u stalnoj komunikaciji i pokušavamo da vidimo šta je naredni korak što se tiče Luke. Njegovo zdravstveno stanje je sigurno super. One norme koje moraju biti ispunjene, mi smo ga jučer i vagali, pripremili sve. On je imao 9 kg i 250 grama, međutim, vjerovatno je u svojoj prošlosti imao malo više komunikacije sa ljudima, tako da jednostavno jučer ili nije bio dan za let ili nije mogao, nije otišao u prirodu. Mi nismo htjeli da rizikujemo zato što u cijeloj ovoj priči smo nažalost skinuli GPS sa Luke i nismo htjeli da rizikujemo, da ne znamo gdje nam se nalazi i onda smo odlučili da je prioritet u biti da ga vratimo u ekocentar Blagaj gdje ćemo sa kolegama iz Srbije vidjeti koji su daljnji koraci i šta trebamo raditi. Znam da je javnost Bosne i Hercegovine bila jučer i danas da su bili prisutni i zahvaljujemo se svima koji su nam davali podršku za cijelu tu priču, ali znate, ovo su divlje životinje, ptice koje su ugrožene i sa ovakvim stvarima nikad ne znate na čemu ste i zato ja kažem da su procesi reintrodukcije i generalno projekti u zaštiti prirode vrlo jedna komplikovana stvar i nikad ne znate na čemu ste. Ali eto, Luka je ponovo u ekocentru Blagaj, mi se nastavljamo brinuti sa njim i ja se iskreno nadam da će nakon više puštanja koje je imao ubrzo biti ponovo vraćen u prirodu. Hvala vam svima koji ste nam pružili podršku, ali eto, naša dužnost jeste da javnost obavijestimo o svim našim koracima i šta to mi trenutno radimo, ali eto, sad za sad sup Luka ostaje i dalje u ekocentru Blagaj. Hvala vam svima i puno vas pozdravlja cijela ekipa Novog Vala.